Clear tu le ngai thatu te Carter thotan ni chibai le vek ule tunruma chung kar toping khe result ngai nom tak a train bul kan han tran le anga football thu leng te po ngai nom tak om le bok chung te chu thlera ngai thla khona nei chhole donang o tunrum chu EFL Cup final train bul tran ta ila nizana final in khel mu nom taka City lamin ne na chain atum ko nan champion no moi an choya Arsenal team chu Wembley Stadium ma Sydney fai nein champion no moi an choi he in khela hian goal shot atam lo angreng khop maya Arsenal hian goal shot tum sari nein City lam hian goal shot tum som an nei ve thonga Arsenal team hi tir lama hlo om viang ma se anulama ero City hian game an dominate angreng khop maya Mikel Arteta adoi deuh hlek te soitu te po an oma a om na chen te po om thei hi lang chu ball position a po pe pahian game athunun hle inkhel munam taka hian minute sari na leka Bukayo Saka chan Zubi Mendy tan ball pe phein ani hian alaya Kai Havertz tan ball apele free takin Kai Havertz in huntra aneya mase a goal shot hit Trafford chan thata kalo dan sakin ball per hi Saka chan apet vele Trafford bok hian thatakin alo dan saklea bon takane hemi nu hi chan huntra te soitur om talem lova in pass goal deuh charchar first half hi chan kan mu ane minute somni panga na semini one box ding lama ball lu puhian alaya ball over lu ta Erling Haaland chon goal atawin asang thret hei ba kero thil hlom te soitur om zui talo ane second half minute somnga pasarina Anton Semenyo chuan dinglama ball lu puin hengkepe chu triang zatin aboma gola shot phei ngalin goal mauta akal lo le chia City tan awuyom hleang minute somrukna a goal tange ngeya Bernardo Silvan box chunga tan cherki tan ball da lutin ani hian alaya ball across phei ngala kepa chon alo man vei zok aman ngit si lova ball a thlaule O'Reilly chan olsam taka gola tawlutin ma an hruai hun tampo aliam ma minute somruk palina goal alut le cherkian nune satan ball thataka pe phein ani hian dinglam atrain ball thazatin avor luta O'Reilly bokin dinglama chiang zeta tawlutin sini fain ma an hruai ta ane minute som sari pariat na Trossard tan veilama Ricardo Calafiori tan ball taw phein ani hian gola apet ngala goal zone akal lo le chia minute somriat pariat na po dinglama Madueke an ball cross phein Jesus an gola ataw ngala goal ban taw perin Arsenal tan chon awiyom leang chu thil thleng danglam zui talovin City hi an champion zui ta ane tihian City hi EFL Cup ahin atum kuanan an champion ta kumsang ni somni pahat season noa he inelna champion le masak ber ni yen Arsenal ero atum thumna na champion antum na chu a hlo chama kumsang khat zakwa somko pahni somko pathum noa he inelna hian anla champion le tamia lo ane English Premier League lama lut vele ta inla EPL lama chan club len ho che zan te po kan ti thayang kar toping khel munom taka hian Liverpool team chu anmol phawa base lo takin mol nei tu Brighton chung goal ni goal khatin anlo ne he in khelan Brighton hian goal shot an nga khop maya goal shot tum som paruk te me umai nei hian Liverpool hian goal shot tum som bakhat an nei ve boka ball position lamai ro Liverpool chung nong hret ma se goal bo kongai ro Brighton team an hlo hle inke munom taka minute som palina velam atanga kadilo ball cross thazet mai cho Diego Gomez an gola taw phei ngalin Danny Welbeck an gola ataw lu tama an hruai minute som ni panina box sponsored atangin Soboslai ball cross thatak cho dingnam kila McAllister an atawa Verbruggen chon thatakin alobeng chuak man minute som thumna Mamardas Villa ball vert chu thazet atangin goal aluta a ball vert chu hian Louis Dang chu acheswal ball kangla hi anlama taw phain kerke chu alola sia ti boy tu nei loving kerke sen gola akhunga an sipur asut hun pekbel minute somni pakwana Florian Wirtz an goal akhung teu hle dingnam sir tang goal shot anei chu Verbruggen chon thatakin alo dan sak ane second half minute somnga pahni na kadiluan ball thataka alu pui chu box sponsored atangin velam kila goal shot aron naya Mamardas Vili chon thatakin alo dan sak vele
minute somnga parukna ero a goal le ta min ten veilama tang ball a vorlut so Jack Hinsel ut chong gola atau phei ngala ti boy tu nei lovin Danny Welbeck chon chiang zatin a pet lut le Jack Hinsel ut lomak nei lo tu Virgil van Dijk kan suisel a hlo zui ta hle ane minute somruk palina Florian Wirtz box chung ding lama ding John Satan ball a pe phei ngala ani hian veilam kila throi phei ngal ma se Verbruggen chon bon zetin alo beng chuak man minute somruk pariat na Danny Welbeck a through ball thazet mai chumin ten boxa lupuing gola akhung teu hle maya Mamardas Vili bokin thatakin alo dang le minute somret parukna po McAllister an veilam box chunga tlan gakpo tan ball a pe pheya ani hian engol zim tak train goal akhung teu le hle bok ma se hi po Verbruggen chon alo dang le ane minute somret pasarina pass kan cross corner pet so Van Heki chun gola taving Gravenberch chun alo dang chuaka ball per hi ayari chun gola pet le hin line train Curtis Johnson alo dang chuak le hemi nu hian hun atop zui tamaya Liverpool team avan doi zoka antang ta ane ti hian table tharbera Liverpool hi point somni pakuan en pangana anom zui zela an game khel nong pathoma tumni tlomin tum khadro result an neya an result a chle Brighton team lamero azona an chakna anita point somli pathum nen somna anin suan chho thong kartop in khel danga po Chelsea team anmol pho chiang hleya an hne ngei tura ngai Everton team chan sithum fai ngutin an lo sop he in khela hian Everton hian goal shot tum riat nei in Chelsea hian goal shot tum som an neya ball position ai ro Chelsea chung nung zok ma se goal bo konga le finish konga ero Everton team an lo hle in khel munom taka hian minute som palina dinglam sir tanga beto ball rong cross so gusto chon thatakin alo block man ane minute som thomna Enzo ball fing taka pek a train jo Pedro chon goal shot anei vele kilvio ma se goal shot hi pick for chon bon zetin alo dan sak ane minute som thum pathum na ero a gola Garneran alaya fing taka ball da lutin beto an chak takin ball alu puya Fofanan awum phak lo duai ang reng khop mai beto hian dinglam kila chip lutin goal moi tak akhunga ma an shruai minute somthum paruka Pickford ro puizia kan mule neto corner pe thazet so beng chokin Enzo chuan rangzetin gola apet phei ngala Pickford hian bon zetin abeng chuak ane pui takane second half minute somturuk pakhat na Garnacho ball pe kapten Enzo chuan veilam kila tangin goal shot aron neya Pickford an abeng chuak man le hlau bok minute somruk pahni nairo agola Everton hian counter phain enjoy chan box chunga ding beto tan ball ada lut ani hian rang takin gola apet chui ngala Robert Sanchez a kapkara lutin goal alut moi angreng khop mai minute somsari parukna agol le Pickford a ball for cho thatak chu beto chan veilama tan enjoy tan da lut phei nga len ani hian kai seido chiang zeta abum nuwa top corner dinglam kila moi zetin a thruai luta sithum fain ma an thruai zuita ane hemi nu hian Everton team tan Dewsbury Hall le team ten goal shot thatak nei le ma se Robert Sanchez an alo dan sak thonga Chelsea hi hei aina sajokhen an mual pho teu hle ane hemi nu ai ro thil thleng danglam omzui talovin Everton hian point hum an hlo chuak ti hian table tharbera Chelsea pangana inson chhotheina hun thra an nei an bo pela azona tumni an tlomna ni ta yen khelsom thum pahata point somli pariat nen parukna anom zui zela an hnuai mi ten an ron nai chho ta khop mai an mani nai tu Everton hian point somli paruk an nei me ka Chelsea point ni chawin an phak talo ane English Premier League in khel danga Nottingham Forest lam point har salutuk lovin ne nan changa talo tura ke an pen na konga Tottenham Hotspur chu sithum fai nguta nein an din mun a thata hle he in khelai Nottingham Forest an minute somni pangana Igor Jesus son ma an hruaina goal khungen Gibson tan minute somruk panina an goal ni na akhung le ya minute somriat pasarina ayoni chon an goal thumna akhung le ayoni hian pathian aza na thu te po akora alantir nge ya sithum fa hian ne na changin point hum an hlo chuak ta ane in khel danga West Ham United so Aston Villa laka an tlombok awangin Forest din mun atha zui ta hle ti hian table tharbera Nottingham Forest se
point som thum pahni nen som parukna anin suan chawa an hne tak Tottenham Hotspur le pel ta che hian som parukna an chhota ni cho Tottenham Hotspur lam ero point som thum nen som pasarina an oma tlathut theidin hmuna dingin West Ham United nen point khat chawin anin thlauta Tottenham Hotspur lam hi Premier League atang kan mang tha thut rinna alian chho tran ta hle Anni ho ba ka hengkai thar team che thatak Sunderland lam point thum an hlo chuaka an khingpui Newcastle United chu goal khatin an hne he in khel hen atir minute som na leka Newcastle United tang Gordon chon ma an hroina goal a khunga ma se kai thar team tlang nel tak Sunderland team tan second half minute som nga pasarina talbi chon an sipur aron suta hun to brol deu tho minute som kuana Brian Brobby chon an goal ni na a khung le ti hian goal khatin Sunderland hian hne nan changa point thum hlutak lo chuak in Newcastle United hi an le pel zuita ane table thar berain Sunderland hi khel som thum pahata point som li pathum nen som pakhatna anin suan chawa kai thar team kan hriat to chan ache thaber pol an hi lang chu Newcastle United tero point som li pahni nen som pahni na an chuk thong Spanish La Liga lama lut vele taila kar topin khel ngai ven hlobera Madrid derby a Real Madrid in kim lo khel chungin point thum an hlo chuaka mikhwal team Atletico Madrid chu goal thum goal niin an hne in khel munom taka hin Real hen goal shot tum som pali nei hen Atletico hen goal shot tum som pani an nei ve boka in khel a munom ang renga base lok ang nge in attacking game team pani ten an chop chuak ane he in khelen first half minutes som thum palina Simone Simsak a train lookman an ma an hroina goal thazetin a khunga first half a heba goal dang adubel zui talawa second half ai ro goal asur thong minutes som nga pathum na penalty tangin Vinicius Junior chon Real sipur sudna goal aron khunga minutes som nga parukna Federico Valverde chon an goal ni na aron khung le ma an hroina anichia bok hemi nu hian team panite in Norton Zelin minutes som ruk pasarina Molina chun Alvarez a siam sak a train an sipur aron sud veleya game bo ruak atang zui le mase goal hi alu chhaudeu zoi maya minutes som sari pathumna Arnold ta siam sak atangin Vinicius Junior chun dinglam kila moi zatin a throi luta goal thum goal nema an hroina anita ane minutes som sari pariat na ero trulo takin Federico Valverde chon red card achoya beinat nunglama tanga chiang zeta atlo lui awangin direct red card ma no chho ane hemi nu hian kim lavin Real Madrid hi an khela goal dang ero alubel zui talo ane Atletico Madrid hian an mang tangkai lo hle tinane chu ti hian Real Madrid hi table thar bera Real Madrid hi pahni na omzui zelin mashroi tu Barcelona chu an ve zel ane Atletico Madrid ero point somnga pasari nen palina anom thong La Liga table ma shroi mek tu Barcelona lampong an saka kian king pui mi khwal team Rayo Vallecano chu sikhat fa hin an hne he in khela hin Real Madrid goalkeeper ache thakop maya Garcia hin be sei pha bakin Barca tan hin ache thachau le he in khelen Barcelona tan Araujo chon minutes som ni palina ma an hroina goal a khonga he bak goal dang alubel zui talo ane Real Madrid goalkeeper Garcia chu he in khela hian man of the match a thlan ani bok tihian table thar bera Barcelona kel somni pakwa point som sari pathum nen achung bera anom zui zela an noi chom Real Madrid a in point li line an na sang falta ane Italian Serie A lama mashroi tu Inter Milan mek tu AC Milan lampo an saka mikhwal team Torino chu goal thum goal nin an hne he in khelen Torino tan Simone Maibaka Nikola Vlasic ten goal an khunga AC Milan tan Pavlovic Adrian Rabiot Maibaka Yusuf Fofana ten goal an khunga goal thum goal ni hian hne na changin point thum hlutak an no chuak mashroi tu Inter Milan ero an chak zo talawa mo nei tu Fiorentina nen goal khat ve in pe hin an in hne tok he in khelen minute khat na leka club lian tena an hel ron loi mai Esposito chon Inter ta na ma an hroina goal a khunga ma se minute som sari pasarina Fiorentina tan Endur chon an sipur asut vele goal dang lubel zui talavin an in hne tok zuita ane Inter Milan hi table thar bera point samruk pakwan en ma an la hruai zui zela an hnuaiom AC Milan chon point samruk pathum nei mekin
anin bo ro khi angai nom chho phian in arinom German Bundesliga lama po Bayern Munich in an che that an chun zom zela an king pui mi khol team Union Berlin to silify ngotin an ne he in khela Hensers Gunnery chon Bayern tan goal ni akhunga Olise le Hurricane ten goal khat ve an khung ve bok in khel dang a Borussia Dortmund po an chaka mi khol team Hamburger chu goal thum goal ni hin an ne he in khela Hamburger tan otele mai baka Albert Sombi lokon ka ten goal an khunga Borussia Dortmund team tan Remy Bensai bai ni chon goal ni akhunga Serhu Gorasi chon goal khat akhung ve bok Dihian table tharbera Bayern Munich chon khel somni pasaria point som sari nen ma an la roi zui zela Borussia Dortmund hi pahni na umin point som ru pakhat an nei ve mek bok anin thlau nei point ko lai alani thong French League 1 lama po Paris Saint-Germain chon ma an roi chun zom le ta mol nei Tunis so silify ngotin an sop Paris Saint-Germain team ta Nuno Mendes Desert the way Pedro Fernandes mai ba ka Warren Zaire Emery ten goal an khunga har salutuk lo hian point thum an hno chuak table tharbera hian lens chu le pelin point samruk nen ma an hruai leya khel khatin an la khel tlem ane inkhel result lam chu kal san taila football thuleng alut vele zuai donang o tuntum chu Steven Gerrard and Arnold ta chungchang asoidana tanghen bul tranta ila England team in an squad tour an puanga chu friendly match big tour ani World Cup squad alani loti hretaila chuti rolin hei hian World Cup an squad torero angong thui hleang chung zinga chon Thomas Tuchel an akau zinga Trent Alexander-Arnold hi atel lava Steven Gerrard chu alung oilo khop mai Gerrard chon he thil thleng hian min parakhai angreng khop maya Trent Alexander-Arnold Tuchel an athlang lo hi makkati ane Trent Alexander-Arnold hi English player zinga chon athaber te zingami alani meka mi somthum panga kau zinga atel lo hi amak kati hle ane Tuchel po hi insoi fia se ke chon kadu khop maya achan cho tundin mona ani ai thra hi England a anom lo ane England team hian an mamowa an kau lo ani chon mak kati hle yang ti hian Steven Gerrard chon asoi Manchester United lampo an lalung oi theilo ni hin alanga Cardium ta Cartopa draw result an nei chungchanga match referee chu an khin le tur thu an soi United le Bournemouth te anin khel tum khan Harry Maguire a fall ma khan amat dialo laka fall a uma hemi chungchanga hian in referee hian thutluk na asiam sual ni hian United chon an nga ya PGMOL nena zual ko an tum thu ni jang khan pon anne ma se afcon te angin game result ero adanglam theidon lova andronin soifiale trap to tura ngai la thange Rasmus Højlund point to thar aneya United team akir atum to lo anga an soile United team nom atilo anga an soi chungchanga ronin soifia hian Højlund chuan media te thu soi hi ring su an thu soi hi adik tok lova Napoli hi nuam kati emema cham chun zompo kadu ane chuti rol chon United team akir po nilapoi katilova khati ma khan lung oi lo na engma ka nei lo ane United team in min kol dana khan lom lo na ka nei lova ka lom hle zok khun thra min pe ya min siam lian ane chuwang chon United team ka huwa anga an soi hi chu thudik tok lo media te invorlar tumna mai ani ti hin asoi Everton la kamol phau Chelsea chungchanga Wayne Rooney po aron tong chuaka Chelsea team chon in thak danglam anmamo thu asoi Rooney chuan hanin ta ula duai chon he team hi anno pang hreta experience nei po anom lo ane chu an tuar chhomek nia ke chuan kangai Villa an neya kha ha chu aro pui hle ma se Everton team laka khatiang ma chaklo kha chu aza thlak ema Champions League an qualify lo po a hlo to hle ka ngai dana chuan he team hian engti kong zong emotak chon in siam that an mamowa chumi chu an hai chok thei ngei point karing ti hin asoi zui bok Chelsea lam vekhin ni sang khan thu thar an neya coach star an nei thoi turangai ni in Felipe Luis so an khan to hle ni hin an soi Felipe Luis kan hriat angin Flamengo enkol tu kha aneya ache chelem lo angreng khop maya banero atok tho mak angreng takani hemi hi Chelsea lam chon man tangkai antum dona an team tana loin lan to Felipe Luis se Liam Rosenior thak tu turatan senglo antum don ta ane Chelsea tran tu te khan Felipe Luis se indu zong ani hlomem le
Football Insider lamin atarnan danin Erling Haaland point City chu chosanin club dang amel chawtran ta ni hin alanga maseni zan nama khachuan City team a hian chamchun zom atum ni te point an soile to Pep Guardiola chole chualo chungchang hian ashil thui hle to ni hin an soi Pep hi chuak ani chon Erling Haaland po hi ain suan chuak do na tundin hmuna Real Madrid le Barcelona te chu an khan hle ni hin an soi Arsenal lampoin ni zang khan thu thar an neya Bayern Munich chu makhalen lukeba chu senglu antum ngei ti an soi chiang ta aman atan hian sumpo the chonwal antum thu puan ane RB Leipzig lam hian tun din hmana lukeba mana pau million samruk pakwavel an phut ni hin alanga Arsenal team hian an senglu thei mai rinna alian ta hle chuti rualin German club ro pui anel pui club player thate senglu thiam tak Bayern Munich point home an nei chhowe se la ma se Bayern hin pau million somnga pani bak the chu an tum lova Gunners lam eroin pau million samruk pakwa the chu anin huam thong hemi wang hen anin rem mai rinna alian chhotran ta Manchester United point Bruno Guimaraes so an bengei ti nizang khan aron chianga hei hi nizang khan Fabrizio Romano chandron tar langien Carliam ta mai khan United le Bruno Guimaraes a agent te chon inbiak na an nei to thu asoya United team hian an senglu mai rinna alian chhotran ta ane Bruno Guimaraes le United team ten soizom an hlo angreng khop maya Casemiro chuak tur mun ruak lu khatu turatan United hian an otle an senglu mai hanring chin ta photila thange Portugal team enkol mek to Roberto Martinez point thu thar aneya Cristiano Ronaldo chungchang an zona chu changin tundin hmuna ko ani lo chan hi chu zona thei aniya chan na po sa ane a chan chu min zot fawa kan ko lo chan chu ain hliam wang ane club ta na in lan lo ti in reveka chu wang chun ramtan po tundin hmuna chun in lan turin a fit tok lo ane ani hian go sang khat akhung tling trep towa akhung tling nge yang ti po karing bok FIFA World Cup khel tura po hian thilro pui min ti pui le do na chu kan clear chhomek aniang chu ti in Portugal team enkol mek to Roberto Martinez suan asoi Chelsea lam point ni zang khan mithar an senglu tur thu an ti chiang le ta Chelsea lam hian transfer kongka loin hong tora Union Santa Fe left back Trazet mai Mateo Del Blanco chu an senglu tur thu an puanga aman le mol chungchang engkim ti fel ani tak thu puangin tundin hmona Chelsea hian an senglu ta trap ane transfer kongka aloin hon huna ani hi an senglu do na ma se Chelsea nei tupa tlap pakhat Strasbourg team tan a khel phot do na chumi zolama Chelsea akal don chau ane Chelsea transfer hi chu sial dang dai thei ang reng khop mai Liverpool lam point ni zang khan thu thar an neya an thu thar nei hi Kamavinga chungchang bok ni le ta yin Kamavinga hi senglu an du ni chon sum the chonwal anin huam angai don ta hemi chungchang hi ni zang khan court of sai chon atar langa Real Madrid lam heng Kamavinga mana atlem bera pau million som riat veltal an phu tur thu an soi tatlat maya Real Madrid lam hian olsam taka chotir an tum talo ane Liverpool lam hian mimalin remna an nei pui thoi turangai ania Real Madrid lam hian aman an share to fang angreng khop maya an dor zui ngamangemo clear chauzel photmeng o Liverpool lam po karniam ta kar topa an tlom hnuwa an coach Arne Slot chuban an tum chhotran ta ni hin alanga be se pha puilo ema wang hian alaka rinna an khat ngam to lo ni hin an soi club ho tulam hian Xabi Alonso chu an be mek ni hin an soi tatlat maya Alonso hian Liverpool hi ain kol thuai rinna alian chhotran ta Manchester United point ni zang khan thuthar dang anron nei vele ta transfer kongka aloin hon vele Arsenal a train Luis Kelly chu senglo antum dhona Arsenal team khelna mun chang tam lo tak mai Luis Kelly sengnu tur hian inrem na nei pui thoi antum nin team tok chon atar lang Arsenal lam point tu nai khan shal an phal zinga an tel to ni hin an soya anel pui club United a hian choti ran phalang empty ero zona lian tak ani chhomek ane hei mai ba kain United lam ve khin ni zang khan thuthar dang an neya Sporting Lisbon defender Trazet mai Maxi Araujo chu senglu antum do na kumsom ni parukmi mana hin sum the chhonwal antumang United team nam hian Araujo mana hian engzat nge the chu anin huam don soi omlo ma se Sporting lam ero hi chon amana pau million som sari vel an phu thu an soi thunga
United hian the chuak ngam tak mo tun din hmuna Uruguay international defender Maxi Araujo hi Tottenham Hotspur point senglu an tum thu an soi ve to ane ole khati chin hatun tumatan ni mai se clear to te ka channel min ngai hlut sak thina in chunga lom thu ka soi tak meu ane like share le subscribe lo ma han tran min han lak pui le taula thungai nom tak te nen kanin mu chho chhun som le se don nia